Prvi čovek crnogorskog fudbala i bivši fudbaler Crvene zvezde Dejan Savićević nije prisustvovao svadbi svoje ćerke Tamare jer nije u ljubavi sa maćehom Jelenom Babić, pošto prema njenim rečima ona iskorišćava njenog oca. Tamara i Jelena ne razgovaraju i mlada je malo pre venčanja zabranila da se Jelena pojavi na svadbi. Geniju se to nije dopalo pa je odlučio da ni on ni njegova partnerka ne dođu na venčanje njegove ćerke. Jelena, koja je osvojila srce legendarnog fudbalera, zabavlja se sa predsjednikom Fudbalskog saveta Crne Gore već nekoliko godina. Kako prenosi Kurir, Jelena je pre Savićevića bila u braku sa čovekom koji se bavio kriminalom, zbog čega je završio u zatvoru. Jelena je profesorka u elektrotehničkoj školi u Podgorici, gde se vodi kao specijalista primenjenog računarstva i iz prvog braka ima maloletnu ćerku. Kako pomenuti izvor navodi, Tamari najviše smeta Jelenino bahaćenje i trošenje novca. Jelena Babić je navikla da živi na visokoj nozi oduvek, pa po tome bira društvo i partnere. Imala je turbulentan ljubavni život sa bivšim suprugom koji se bavio nezakonitim radnjama. Bila je upućena u njegove poslove od samog početka, ali je kasnije sve to počelo da joj smeta, tvrdi izvor pomenutog lista i dodaje. Nakon njihovog razvoda oko Jelene su se motali opasni momci, ali ona je ušla u vezu sa Savićevićem koji joj je pružio sve što poželi. Celo leto provode uživajući na njegovoj jahti. Odavno se zajedno pojavljaju na javnim skupovima i privatnim proslavama.